Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Yuk ikutan teman-teman, yang mencari teman-teman. Semoga aja teman-teman sehat ya teman-teman. Wah, kita mau mencari ada apa ya? Wah, di sini ada barongsai teman-teman. Wow, warna biru teman-teman. Matanya merah ya teman-teman. Wah, serem sekali teman-teman. Kita ambil aja teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wow. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, sini ada Upin Ipin teman-teman. Wow, di pohon teman-teman. Wah, ada kucing tuh teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, ada apa ya di sini teman-teman? Wah, di sini ada boneka boba teman-teman. Wow, yuk kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wow. Kita taruh sini teman-teman. Wow. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Di sini ada Marsha ya teman-teman. Mickey Mouse tuh teman-teman. Wow, Mickey Mouse teman-teman. Wah, ada lagi teman-teman yang aku tadi sebut teman-teman, Marsha teman-teman. Wah, Mickey Mouse-nya terjatuh teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wow, Mickey Mouse dan Marsha teman-teman. Wah, dia pasangan mulu ya teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Wow, sepertinya udah kubur ya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, komen, subscribe ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa, dadah.